Ahagana ku isaha saa 4:30 nibwo Colonel Tom Byabagamba na Demob Serge Kabayiza François bagejejwe ku rukiko rukuru rwa gisirikare. Mugenzi wabo Demob Brigadier General Frank Rusagara ahagera ku isaha saa 4:48 maze saa 5:11 abacamanza binjira mu cyumba cy'iburanisha. Uri umwanya wo gusoma imyanzuro y'urukiko ku cyifuzo ababurana n'abunganira bari batanze ko baburana bari hanze. Umucamanza avuga kuri ubu rumwe mu baregwa yavuze ko impamvu ubushinjacyaha bwagaragaje ko abaregwa bari kuwe byabangamira iperereza batoroka ubutabera bashyira igitutu ku batanga buhamya arizo n'ubundi zishingirwaho Colonel Tom Byabagamba na Brigadier General Frank Rusagara na Sergeant François Kabayiza bakomeza kuburana bafunzwe kuko nta mpamvu zidasanzwe urukiko rubona zibemerera kurekurwa. Mu iburana riheruka abunganiza amategeko ba Colonel Tom Byabagamba bari bavuze ko impamvu ubushinjacyaha bwatanze busaba ko umukiriya wabo aburana afunze zirimo gutoroka nta shingiro zifite kuko uburana afite ahabarizwa hazwi ko impapuro z'inzira ze zafatiriwe ndetse ku rukiko rwamutegeka ibyo yubahiriza. Ariko ubwo umucamanza yasomaga imyanzuro y'inteko iburanisha izi ngingo zose yaziteye utwatsi. Yavuze ko n'ubundi kuba Colonel Byabagamba afite ahabarizwa hazwi impapuro z'inzira ze zarafatiriwe bitamubuza gutoroka kuko n'ubundi utoroka adaca mu nzira zizwi kandi ngo sinawe wa mbere waba atorotse. Umucamanza yongeyeho ko ashingiye ku ngingo y'107 yo mu gitabo cy'imiburanishirize nshinjabyaha ivuga ko iburana ibyaha akurikiranweho bihanishwa igifungo kiri hejuru y'imyaka 5 kandi uburana ntiyerekana impamvu zidasanzwe zituma afungurwa akomeza kuburana afunze. Kimwe na Brigadier General Frank Rusagara urukiko rwavuze ko impamvu yatanze nta shingiro zifite. Ku kijyanye na konti abamwunganira mu mategeko bavuga ko zafatiriwe, umucamanza yavuze ko atari byo kuko Rusagara yorohejwe kugira ububasha kuri izi konti ndetse ngo hari n'umwenda yishyuye Banki y'u Rwanda y'Iterambere BRD. Kuri Demob François Kabayiza abamwunganira mu mategeko bari basabye ko yafungurwa akaburana ari hanze kugira ngo yoroherezwe kwivuza indwara y'umwijima yo mu bwoko bwa hepatite B arwaye. Umucamanza yavuze ko izi nzitizi zivuyeho maze avuga ko uburenganzira bwo kwivuza Kabayiza n'umwunganira bavuga buzubahirizwa ndetse ko nagaragaza impapuro za muganga wemewe azahabwa ifunguro ryihariye nk'uko yabisabye. Nyuma yo gutesha agaciro ubusabe bw'abaregwa urukiko rwanzuye ko urubanza mu mizi rukomeza maze umucamanza abaza buri umwe mu baburana niba yiteguye kuburana. Colonel Tom Byabagamba abajijwe niba yiteguye kuburana ati siniteguye. Brigadier General Frank Rusagara nawe abajijwe yunga mu rya mugenzi we ati siniteguye. Uwari usigaye kubazwa yari Serge François Kabayiza wagaragaje intege nke mu rukiko ndetse nyuma y'iminota 20 gusa ahagaze akaza gusaba gukurikirana imyanzuro yicaye nawe ntiyatindiganyije kuvuga ko atiteguye kuburana. Nyuma yo kumva abaregwa umucamanza yavuze ko kuba abunganira mu mategeko batari bahari kandi bakivugira ko batiteguye kuburana ari uburenganzira bwabo bityo bahabwa andi mahirwe. Inteko y'ababuranisha yanzuye ko urubanza mu mizi ruzasubukurwa ku itariki 25 z'uku kwezi kwa gatatu mu rukiko rukuru rwa gisirikare ku isaha saa 3 za mu gitondo. Colonel Tom Byabagamba wahoza kuri itsinda ry'abasirikare barinda umukuru w'igihugu na Brigadier General Frank Rusagara wasezerewe mu ngabo bahuriye ku byaha bibiri ari byo gukwirakwiza nkana ibihuha bagomesha rubanda babangisha ubutegetsi n'icyaha cyo gusebya leta. Kuri Colonel Tom Byabagamba aregwa ikindi cyaha afatanyije na Serge Kabayiza François ari cyo guhisha nkana ibintu byakagombye gufasha ubugenzacyaha mu gutahura icyaha gikomeye hakiyongeraho n'icyaha cyo gusuzugura ibendera ry'igihugu. Brigadier General Frank Rusagara wakurikiranyweho ikindi cyaha cyo gutunga imbunda n'amasasu mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Demob Serge Kabayiza François washinjwe icyaha kimwe cyo guhisha nkana ibimenyetso byashoboraga gufasha kugenza icyaha gikomeye. Abagabo uko ari batatu batawe muri yombi mu bihe bikurikiranye. Brigadier General Frank Rusagara yatawe muri yombi ku itariki 18 z'ukwezi kwa 8 mwaka ushize 2014. Tom Byabagamba afatwa ku itariki 23 Kanama naho Serge Kabayiza afatwa ku itariki 24 Kanama umwaka ushize 2014. Innocent Muvunyi, Lemigo TV.